tuvugana muri iki gitondo cya tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu, icyitwa Wazalendo mu kanya zirasaniye muri centre ya Sange, umwe ahasiga ubuzima. Bapfuye iki? Amakuru tugera tubwira ko bapfuye ibintu baraye basahuye hagati kuri interval hagati ya Sange ndetse na Kabunambo, harimo moto, harimo computer, harimo ndetse n'amafaranga atagira ingano. Barayarwaniye rero, izo nizo ngaruka z'imiyoborere ya coalition ya Wazalendo ndetse na FRDC. Mu byumve neza, bakomeje imirambo itangiye kugaragara ku bwinshi, abantu benshi barimo barapfa ndetse nabo ubwo batangiye kwicana. Hagati aho AFC 23 ikomeje gufata uduce muri territoire ya Mwenga inyuma, nubwo barimo bararekura ibice muri Plaine de la Ruzizi, inyuma barimo bararekipera ibindi. Gusa magingo ya hari uduce, haba Ruvungi, haba Remera, haba Rubarika, utu duce bakaba bataratuvamo magingo yanga nkuko amakuru akomeje kugenda. Twizere ko mukomeje kugubwa neza bakunzi ba Machachari Official. Turagarutse rero muri iki gitondo cya tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026, tugiye kugaruka rero ku makuru agezweho akomeje kuvugwa muri iki gitondo. Nkuko rero tumaze iminsi tubibabwira, nyuma yuko AFC M23 ikomeje kuva mu bice bigiye bitandukanye bya Plaine de la Ruzizi, twabivuzeho mu buryo buhagije, twagiye tubigarukaho cyane, twababwiye n'impamvu yabyo, ndetse tubabwira ko mu by'ukuri abantu batagomba guterwa cyangwa se kugira impungenge kuri uku gusubira inyuma. Tubabwira ko ari ibintu bisanzwe. Tugiye kugaruka rero turebe aho bavuye, uko situation ikomeje kwitwara. Abantu bakomeje kwicwa, ibintu bikomeje gusahurwa mu bice bigiye bitandukanye. Turi buze kubabwira ku munsi w'ejo, iri joro ryakeye, kuva aho bita Kabunambo winjira Sange, hasahuwe ibintu bitari bike, turi buze kugenda tubigarukaho. Ni nako kandi Rubirizi hishwe umugabo w'umworozi nanone ukurikiye abandi bishwe ku munsi w'ejo. Uraza kumenya ese niki kijya mbere, nubwo Special Force Hibu bakunze kwita ngo ni force d'elite, bavuye mu bice bigiye bitandukanye bakaba bamaze kwinjira muri axe ya Sange n'ahandi. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Ni nako kandi turi buze kubabwira ko haba Remera, haba mu bice bya Ruvunge, haba Rubarika, twari twababwiye ko naho bagomba kuhava. Amakuru atugera aratubwira ko magingo yangaya batarahava. Gusa nubwo batarahava muri Ruvunge, biravugwa ko iri joro barimo gufunga ibyangushye, barimo baragenda mu buryo bworoheje babwira abaturage bavuga bati, uwumva afite ubwoba, umva afite imitima yuko ashobora kugirirwa nabi, yaza tukajyana, ni igihe gitoya tukongera tukahagaruka. Bari kubibwirwa singa kwa kundi buva mu bice abaturage batabizi. Uwumva yuko ashobora kuba afite imitima yuko yaba yakoranye na AFC 23 akaba yagirirwa nabi, nukuri kabisa. Bari kububwira bati nta kibazo, twakomezanya, mugasanga n'ubundi abandi hariya muri axe ya Kamanyora. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Wazalendo barimo bari concentra ku advancinga ku mirongo y'imbere kugira ngo bagere Ruvungi. Gusa Ruvungi ntibarahagera, ndaza kubumvisha voice igaragaza ko na n'ubu ngubu bafite ubwoba bwo kuhinjira. N'ubwoba barabizi ntabwo bashobora gufata gace. No kuvuga ngo nta gace uretse diplomasi gusa basigaranye, nta kindi kintu, nta zindi imbaraga bafite zishobora kubapermeta kwinjira muri axe ya AFC 23. Turabigarukaho. Ari nako kandi turibuze kwerekera muri Mwenga, nubwo ahari ya 23 irimo irasubira inyuma, muri Mwenga irimo ira advancinga. Inkuru zavugaga ko Mwenga centre ndetse na Kamituga ibice bishobora kuba byafashwe, ntabwo iyo nkuru ntabwo ariyo kabisa. Ntabwo bigeze binjira Mwenga centre, ahubwo hari ibice birimo nka Kitutu. Ndaza kukubwira ko ari agace kabaye Tombe ku munsi w'ejo. Nge murabizi ko ntabwo nshobora kubabwira ngo agace karafashwe katarafashwe. Ngewe ibyo bintu birambangamira kongera kugaruka mvuga ati twari twibeshye. Ibyo bintu bigaragaza ko tuba twatanze inkuru nta bushishozi burimo. Turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Ni nako kandi turi buze ku makuru ya politike, turi buze kugaruka ku itangazo rya Minisitiri w'Ubutabera w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi atanze ijambo tariki 6, akavuga amagambo akomeye arimo kongera kubriga manda ya gatatu ndetse no guhindura itegeko nshinga. Makuru atugera tubwira ko ngo Minisitiri yavuze ko abashobora kuba baramututse boss
bagomba gufatwa, yaciye iteka avuga ko abo ngabo bagomba gufatwa ndetse bakaraswa. Turagenda tubikomozaho ndetse tubive imuzi n'imuzingo, turagerageza gusesengura uburyo abayobozi benshi bagiye batandukanye ba AFC mu 2023 babwiye ko buri muntu agomba kuwasima responsabilité yiwe. Ibingibi biturutse no kuba AFC mu 2023 iri kuva mu bice bigiye bitandukanye, turi bugarukeho, turabigarukaho nabyo. Turaza kwerekeza muri Ituri. Murabizi ko ntabwo tugomba kugira icyo tubabwira tutavuze muri Ituri, ni uruhande rwa Kongo narwo tugomba kubabwira uko bimeze. Na hantu hicwa abantu buri munsi, bicwa n'inyeshyamba za ADF naro bicwa n'inyeshyamba za Codeco, ugasanga mu by'ukuri ibamerewe nabi cyane. Turabikomozaho nabyo tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma andi makuru dufite magingo aya ngaya ni hakurya mu gihugu cy'igituranye cya Uganda, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuba yakirwa neza cyane, nabyo turabikomozaho. Gusa icyo mbasaba nyamuneka mwebwe ni ukuntiza umwanya mukankorera subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, niba ari bwo bwa mbere mu by'ukuri dufatishije, making sure yuko bamaze gukora subscribe. Ari nuko kandi nyamuneka mugomba kudukorera like ni nziza cyane. Like zituma tubona recommendation ku ruhande rwa Google irayidukorera kabisa iyo mwakanze like muri benshi, ni nabwo ikiganiro kigenda gihanahanwa kuri YouTube zigiye zitandukanye, ugasanga natwe turapushinze turazamutse. Hanyuma rero niba ibyo ngibyo wamaze kubikora, munyemerere amakuru yacu tuyanzikire mu kibaya cya Rusizi. AFC mu 2023 yavuye mu duce tugiye dutandukanye. Mwibuke ko bavuye Kabunambo, bari bafungiye Kabunambo, bava Sange, bava Mutarure, bava Rubirizi, bava naho bita Bwegera. Magingo ayangaya utwo nitwo duce nshobora kuvuga ko bamaze kuvamo mu buryo bugaragara. Ikitwa Wazalendo zikaba zaragerageje kwinjira nazo muri utwo duce. Ubwo bavagamo, Wazalendo zabanzaga zirabanza zigaperereza, zigashakisha amakuru yuko bahavuye bose, ubundi bakabona bakinjira, ndetse kwa kundi bo bakunze kubyita ngo ni entrée triomphale. Bakinjira nk'abatsinze urugamba pe, bakinjira nk'abatsinze urugamba, bavuga ngo non Wasetere ngo le Wazalendo vient de libérer Sange par exemple. Ukibaza ugabatsi babaye libéré ryari, ute, mu buhe buryo? Kuva ahitwa, kuva mu gace kuva aho bita Makobora, urenze Makobora ukajya mu duce turi hafi ya Kigogo ugiye kugera Baraka, hose AFC mu 2023 yagiye ihava neza ku bushake. Ikitwa coalition nacyo kikaza kirasa kivuga ko ako gace zakagezemo, ariko noneho nabonye birinze kuvuga ngo ngo n'umuriro, ngo babonye umuriro ngo barembeje ngo babona kubivamo. Wapi, ibyo byo batinye noneho kubivuga, bazi ko abaturage babaseka cyane. Ariko abaturage nubwo muri kubona bishimye nkuko nabigarutseho, nyamuneka bari abaturage ntimukabibagayire, nta kundi babigenza kuko nukwigura bakora ibishoboka ibyo byose kugira ngo bashimishe izi Wazalendo, babone yuko barya kabiri. Nubwo uwiyizi wamenye ubwenge akavuga ati ngewe runaka agomba kuba amaregrema de compte, runaka agomba kuntungira urutoki, naganiye n'abasirikare ba FC mu 2023, nasangiye nabo se, wenda nagizwe wenda nk'umuntu uhagarariye Sarongo, nashishikarije abantu kugira ibyo bakora, gushyigikira, nitabira inama kenshi. Umuntu wabonye ibintu biri kuri urwo rwego yahise nawe yifatira inzira ajyana n'abarabakurikira, dore ko batagiye bagenda nkuko byabaye wenda muri Lubero, bigasa nkaho bitunguranye. Hariya muri Plaine ho mu by'ukuri barabimenyeshejwe alavance ko twatangiye kubitangaza yuko bari buvemo. Hashize nanone numva twatangiye kubitangaza ku wa gatandatu ku isabato kwa nyuma. Ayo makuru twe tuyafite ku cyumweru, ntibahava, batangira kuhava, bahava mu ijoro ryo ku cyumweru buri bucyari ku wa mbere, ariko ku munsi w'ejo nuko nguko byagenze, bagenda bahava. Magingo y'ubu tuvugana ahitwa Ruvungi baracyahari, abasirikare ba FC mu 2023 ntago barahava, ariko naho biteganyijwe ko bagomba kuhava bakajya gufungira Gatogota. Rubarika naho havugwa muho bagomba kuva. Rubarika magingo yangaya naho ntago barahava.
kandi naho byari biteganyijwe yuko bagomba kuhava. Uretse na Rubarika ahitwa Remera muri sheferi y'Abafurero ku cyicaro gikuru cy'iyi sheferi naho bari bateganyijwe kuhava. Ubu tuvugana Remera ntabwo barahava, baracyahari. Bigaragara ko bashobora kuza kuhavira rimwe wenda na Ruvunge, kandi urabona ko haba hasigaye inyuma. Gusa ni ukuvuga ko abaturage n'ubundi ushobora kwikeka yuko wenda nta kibazo ufite, bikarangira wowe ubwawe ugize ikibazo gikomeye cyane cyavamo ndetse no kwicwa. Makuru ahari nuko magingo aya ngaya abaturage n'ubundi bakomeje kugirirwa nabi nyuma yuko AFC M23 ivuye muri ibi bice birimo nagiye nkubwira ibice navuga ko bigiye bitandukanye, birimo nk'ahangaha mu Kabunambo, Sange, Mutarure, Ruberizi, Bwegera. Ibyo bice nyuma yo kubivamo umutekano ukomeje kuba mubi cyane ku rwego nshobora kuvuga ko mu by'ukuri navuga ko ari ikibazo gikomeye cyane. Amakuru ahari nuko umworozi witwa Majagira yishwe muri iri joro ryakeye, akaba yaguye aho bita Ruberizi. Haje kuboneka umurambo we yamaze kwicwa. Bigaragara ko abantu bakomeje kwicwa ari benshi, kuko imibare itugeraho iratubwira ko bamaze kugera hafi mu 10 bamaze gupfa. Urumva imibare ikomeje kwiyongera y'abari kugirirwa nabi. Hanyuma babandi bavuga bati AFC M23 ni ya Jacques Ozare, ati ntago yakahavuye, ati ntago byakabaye bityo. Ni ukuvuga ngo AFC M23 kuba utu duce ndabona muri iki gitondo Sange imirambo itangiye kuba myinshi kabisa. Muri Sange umuzarendo muri iki gitondo icyo cy'uyu munsi cya tariki 12 umuzarendo amaze kurasa mugenzi we muri site ya Sange muri centre ndani. Ni inkuru ihisingeraho kano kanya. Duruvanga imirambo ikomeje kuba myinshi muri site ya Sange, bakomeje kurasana, abaturage bapfa, abazarendo bapfa. Nuvango aho bari nuko guko biba bimeze. Umuzarendo amaze kurasa mugenzi we icyo bapfuye. Ndabona drone iranyandikiye ati c'est mardi matin 12 mai 2026 et Muzarendo vient d'être abattu par son camarade monsieur le journaliste dans la cité de Sange à suivre. Bumva ni bya bindi bya kwa kundi kwabo batangiye nabo n'ubundi kumarana nuko nguko. Hanyuma kubera iki ushobora kwibaza mutese Ruvungi kubera iki batarahava? Ruvungi AFC M23 ntirahava, ariko amakuru akomeje ko tugera tubwira ko mu masaha y'ijoro bari barimo bagaragara yuko barimo barategura mobile ndetse kuba bari bashize forces standby yuko bagomba kugenda. Gusa muri iki gitondo amakuru ava, murabizi ko dufiteyo umunyamakuru mugenzi wacu Clever Bemba yuko atubereye, no kuvuga ko atubwiye ko batarava Ruvungi, ariko nimugoroba barimo baritegura ariko ntibarahava. Twibaza tese bashobora kuza kuhaguma ko ibikorwa bikomeje kuba iby'ubugizi bwa bikomeje gukorerwa muri iriya axe. Ese bahitamo bakavuga bati afazane n'ahangana nituhava abaturage benshi baricwa, reka dushobore wenda tunafungire n'ahangana, ariko kandi ntago byaba bihuje n'amasezerano biyemeje. Afazari bashobora bagasubirana hahandi bari kandi nabyo twagiye tubona ko bishobora gukunda. Buriya nk'urugero muri Lubero apare Lunyasenge aho bita Kitsumbiro nabo burya bari bahavuye. Kitsumbiro bari bahavuye, ariko babonye ibyari gukorerwa muri axe za Kipese za Katondi n'ahandi, byabaye ngombwa yuko bafungira Kitsumbiro. Bavuga bati wapi, reka dushobore ubwo twegera imbere dusubire muri Katondi gato agace kamwe, wenda bariho dufungira Igitsumbiro nayo ntituive. Bari kwivamo bakagera na Limbongo nayo bari kwava. Bari bavuze ko aho bagomba gufungira byanga bikuze ko bagombye gufungira aho bita Kirumba. Urumva ko naho byari byoroshye rwa rugendo runini bagiye kurekura itandi irenze itagira uko ingana, bitewe n'ubugisi bwanabwo bitangiye gukorwa na Wazalendo. Bavuga bati ebana twagombye wenda kuva n'ahangaha, ariko bitewe n'ibikorwa bikomeje gukorerwa ahangaha reka dushobore dufungire ahangaha. Nuko byagenze. Twibaza tese n'ahangaha niko biri bugende. Reka mu by'ukuri twumve icyo Wazalendo zo zirimo ziravuga paraporo. Bamwe bashatse ngo kwisuka muri iri joro ngo binjire muri Ruvungi, bahabwa amakuru yuko hari forces zikiri muri abasirikare 5 bonyine
baramutse bakiri muri Ruvungi nta muzarendo wakandagiramo. Nubwo icyo cyo barakizi, bazi ko ibintu bijyanye no kuza guhangara ku gatuza nubwo baza n'ibikoresho bingana bite, icyo cyo cyaravivutse. Nta by'urugamba rw'isasu ku sasu leta ya Kinshasa yakwihazarda ngo igerageze ngo irwane na AFC mu 23. Icyo cyavuyeho. Na Tshisekedi ubwo yarakivuze mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ngo ngiye narabeshwe, mbeshwe ko igisirikare cyanjye gikomeye, mbeshwe ko igisirikare cyanjye naguze ibikoresho bidasanzwe, ndangije nanjye mbeshe abaturage yuko nshobora kurasa Kigali ndigoma. Atari ko buriya nayo ndi kubeshya, ati niho ngo nsabye n'imbabazi abaturage. So aya magambo ataza kuyagaruka rero atangiye gukora ku bantu benshi cyane, abantu bamugaye ku rwego rukomeye cyane. Ati ni homme de contradiction, donc no umuntu uvuga ibintu biri contradictoire, des choses sont contraires. Ati ni kwabayeho nuko nguko. Mwumve wazalendo zari zigiye kwisuka muri Ruvungi zihabwa amakuru yuko AFC mu 23 kirimo zirangije zisubira inyuma shishitabona, hanyuma bahita Ruvungi bayereka umugongo. Magingo ya rero reka twumve uko bari barimo kubivuga. Ati twahawe amakuru yuko Ruvungi bari gufunga ibyangusha, abantu bari kugenda. Ati niyo makuru dufite, ati ariko twari tugiye kuherekeza. Ati amasirikare bacu bari Ruvungi bamaze kutubwira ayo makuru. Ati turimo turakurikira, ati turebe niba wenda nko ku munsi w'ejo dushobora kuherekeza. Ati turacyakurikirana ati gahunda, ati turebe niba twakohereza amahirima yacu. Ati mugerageze rero mutubwire tuko amakuru ameze, ati nitwisuke mu muriro. Ati mutubwire ukuntu Ruvungi bimeze, ati nyaboneka muduha amakuru, ati bimeze bitese tuze cyangwa se wenda turorere. Ati kabisa courage wowe kuduha amakuru, ati courage cyane kabisa. Ati turebe uko ejo cyangwa ejo bundi natwe twaba abantu bo kubahwa, mu by'ukuri tudakomeje kuba mu gasuzuguro. Ati kandi n'Imana mu by'ukuri ikazatuhereza cyubahiro cya wazalende Imana. Ati mwihangane nyaboneka mukomeze mukurikirane murebe yuko bose bagiye, ati nta basigaye, ati kuko tumenye yuko bagiye, ati tubone tuzi. Ati bataza ndetse kudushyira muri ambushi bakaba baturasa bakatumara. Ati mu by'ukuri kugira ngo basike bacu badategwa ambiscade bakaraswa, ati nyaboneka muduha amakuru. Ati mu by'ukuri dushobora kuza twaragiza tugasanga barabazungurutse, ubundi bakazamuka bazamukanye. Ati mu by'ukuri rero ni ukuba vigila, ati ni kugira amakenga menshi cyane. Ati murakoze cyane kandi courage. Hangaha bari bagiye kohereza ingabo zabo, bahabwa amakuru yuko hari elema bakibo babonye muri Ruvungi, avuga bati wapi mwama muhagaritse gato, ati mudukurikiranire tabasike bacu tutabohereza, ati bose ntihagire n'umwe ugira ute ugaruka. So urumva nuko nguko amakuru ameze. Hanyuma nyuma y'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi abantu bakomeje kwicwa, menye ko kuri tronso cyangwa se ku muhanda uvuye Kabunambo uva Sange ujya Kabunambo cyangwa uva Kabunambo ujya Sange, hakozwe ibikorwa by'ubujura muri iri joro. Ibintu byibwe n'ubundi ni mitwe ya za wazalendo, bigaragara ko abangaba bashobora kuba barasanye baba bapfuye ibi bintu n'ubundi bibye, kuko mu byibwe hari moto, hari ordinateur cyangwa se computer, hari amatelefone y'ababaye kuri moto, hari ndetse n'amafaranga menshi cyane. Nuvuga ngo ibyo nibyo bintu bizwi byasahuwe muri iri joro ku muhanda uva Kabunambo ujya Sange. Nuvuga ngo iyi yari moto yari turutse Sange iri kujya Kabunambo, isa n'impanuka yerekeza Ruvungi cyangwa ikomeje wenda ijya na Uvira Sadepa, hanyuma igeze umwo hagati irasahurwa. Nuvuga ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biratangiye nk'ibyabaga muri Uvira, ndetse n'ibikorwa n'ubundi urabona ko n'intumbi zitangiye kugaragara cyangwa se abantu bakomeje kwicwa mu buryo budasobanutse. Angane turi batinde menya ko gusa Rubarika Ruvungi ndetse
na Remera abasirikare ba FCM 23 bataravayo, gusa isa yari yose ushobora kubona bakoze mobile bahavuye, cyangwa se bitisi bakaba bahaguma bakavuga bati n'ubundi eko ya naho turi kuva n'ubundi abaturage bakomeje kwicwa. Ngayo nguko rero twihuse cyane rero tugiye guhita twerekeza aho bita Mwenga hari kubera icyitwa imirwano ikomeye cyane. AFCM 23 icyitwa Wazalendo zakubiswe, zirangije ziragenda zirisugaya zitangira gutabaza, ziravuga ziti nyamuneka mudutabare. Ndakeka kuri video natangiranye nayo ndi mu ncamake mwabonye ukuntu bari barimo bababwira bati abababwira ngo nyamuneka mudutabare mutworeze ibikoresho, ati muduhe n'ingabo, ati kuko M23 itumereye nabi. Hari amakuru ku munsi w'ejo yacicikanaga ku mbuga nazo zifana cyane zidatanga amakuru ya nyayo, bavugaga ko Mwenga centre Kamituga hafashwe, ariko sibyo. Ari nama centre akomeye ntabwo ushobora kupfa kuyinjiramo ngo ibintu biyobekane, ahubwo ni imirwano yaberaga aho bita Gitutu. Aka gace ka Kidutu kakaba kamaze gufatwa mu buryo bwuzuye n'abasirikare ba AFCM 23. Gusa menya ko ari mu cyerekezo n'ubundi cya Mwenga centre. Ruvuga ngo ni imirwano isa nkaho imaze iminsi 3 kuva batangira gukora bariya wizurova muri plane, niko muri Mwenga ho imirwano yari irimo iraba. Icyitwa Wazalendo zirimo zirahambirizwa ku rwego rukomeye cyane. Ntekereza ko wenda muri iriya video yatangiye kubakurikira amakuru akaba yagejeje kuri uyu munota yabonye iriya video ndetse akanayumva, dore ko tutayifunza amajwi n'ibyo basabaga byose byari birimo kumvikana. Ngayo nguko rero ibya Mwenga nabyo ni amakuru turi buze kugarukaho turebe ese muri iki gitondo drone yacu nta kiragira ikitubwira cyo muri iki gitondo, ese ubu bwaba bukeye bute, ese baba bari kwerekeza Mwenga, bashobora gufata Mwenga na Kamituga mu gihe ari mu misozi nkuko twagiye dusenga twava dute AFCM 23 ishobora kuva hariya ku muhanda kuri route nationale numero 5 ubundi gafata ibindi bice mu misozi kugira ngo itange access ya Minembwe mu buryo bwo mu mugongo wayo. No ngo bashobora kuba bafata groupe nani secteur ya Itombwe, kandi secteur ya Itombwe irazamuka ikagenda igahinguka kwa Murima, ubundi gahita yinjira mu Minembwe. Iyo nayo yahita iba couloir yindi ifungutse yo muri Mwenga yo mu mugongo, Minembwe ikabibaye desenclave, ikabivuye muri kwa kuzungurukwa, ariko mu buryo bw'urugendo narwo rutagira uko rungana, rushobora kuba rwaberekeza i Bukavu. Yaba ari couloir yabigiye gufungurwa, hari umuntu ndi bwifashishe mu byukuri uhari uri buze kutubwira yuko bishoboka. Ese byashoboka byakunda? Mwenga centre ni centre ikomeye, ni kuri territoire. Kamituga ni centre minier yo ku rwego mpuzamahanga izwi cyane, icukurwamo mu y'agaciro. Hariya naho gufatwa kwaho n'ubundi Amerika yahita itangira gusara, dore ko bo bari kubuye ry'agaciro. Batubazaga batesa amaherezo azaba yahe? Amaherezo leta z'ubumwe za Amerika ntabwo izijandika mu bya Kongo, izagera igihe ivuga ati ibyo nagiye nsaba narabihawe, none se ndaza kwitambika ntete. Bavuga bati none se ntimubona ko mu byukuri na Bukavu na Goma nabyo bishobora kurangira bibaye bityo? Ibyo ngibyo ntabwo birimo, ntabwo biri mu masezerano, bakabaye abo kuyivamo baba baravuye muri ibyo bice kera. Hanyuma nihuse cyane mpite nsimbukira kuri iyi nkuru. Ministre de la Justice ku munsi w'ejo kuwa mbere yatanze itegeko rikurikirana mu butabera abantu bose bavuze amagambo arimo ibitutsi, batuka ndetse banaharabika Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku magambo cyangwa se ku byo yakoze kuri conference de presse yabaye tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru akavuga ko le ministre de la Justice a ordonné ce lundi 11 mai des poursuites judiciaires contre les auteurs des propos jugés injurieux et diffamatoires à l'encontre du chef de l'État sur les réseaux sociaux et à la suite de sa conférence de presse du 6 mai dernier. Nukuvuga ngo urwo rupapuro ndarufite ahangaha ni communiqué de presse numero 022. Nukuvuga ngo abantu bose bagize ibyo bavuga kuri Chirombo
ku magambo yavuze aterekeranye, kandi kuko yavuze amagambo aterekeranye pe, yabazwaga ibibazo bikamunanira, umunyamakuru bakamubaza ibintu akavuga ati ibyo ngibyo, ati murareba ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero ngo abagiye bavuga bati uyu mugabo koko kwa kundi banatubwiye ngo nta diplome agira, ukuntu batubwiye ngo ni avantiriye, ngo n'ubundi ngo umuntu wicururizaga ibintu biri aho ngaho mu Bubiligi, ataba abantu bagomba gukurikiranwa kuko baramuharabitse, kandi kuko baramuharabitse ku rwego rukomeye cyane. Ngayo nguko rero nuko nguko situation imeze. Hanyuma nabonye Kamasa welcome uhagarariye Colonel Kamasa welcome, coordinateur wa MRDP twirwaneho, n'ubundi yatangaje avuga ku bijyanye n'abaturage ba Bibogobogo bari guhatirwa gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku ngufu. Avuga ko ibyo bikorwa ari ibyo nangwa ari ibikorwa ngo by'agato ndetse no guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abaturage ba Bibogobogo beretse Kongoro n'uwitwaye Kutumba yuko bo ntabwo banabo bagira, bakabaza bati se none Minembwe kwihora iraswa, ati twe tubabazwa nuko bene wacu cyangwa bagenzi bacu baraswa, nubwo turi mu maboko ya leta ntitubayeho neza, tumerewe nabi, nka mwarazimaze, mwaratwishe, mwaratumaze gutya farafa. Turage n'intware kabisa ba Bibogobogo, ngewe nabakuriye ingofero, nta n'ibintu by'ubwoba bafite, kandi hari hazamutse itangazamakuru bambaye haga n'abandi n'abitwa ba Micombero bose barasebye. Ibyo rero biteze kubwirwa n'abaturage, buri baturage nka bariya bahariya muri za Sange bari kugenda bacurira babyira, bariya ba Bibogobogo bavuze ati twe nta mwanya wo kubacurira dufite, mwaratwishe, mwaraturangije. Ngayo nguko rero. Hanyuma muri Walese Vontuku ahangaha ni muri groupement ya Banda Vilemba, akaba ari muri sheferi ya Walese Vontuku. Amakuru atugeraho atubwira ko ibitero n'ubundi bya ADF nari bikomeje guhitana abaturage benshi mu gace ko bita Mambume, Katete ndetse n'ahitwa Beumanyama, n'agace ko bita Mambelenga ku muhanda route nationale nimero 4 uhuje Komanda n'ahitwa Luna. Murumva ko rero izi ADF naro ariko nazibonye ziri kwica abantu, ariko abandi bamwe zikabareka kuko bari kugera igihe cyo kunazifotora. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri kuri ADF naro. Hanyuma rero ndashoje cyane, nze kugaruka mu makuru yacu ataha. Nyamuneka muze kunkurikira mu zindi update ziri imbere, turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Dusubire, bye bye.